Naš popularni glumac Miloš Biković postao je novo promo lice Avona za Srbiju. Kompanija Avon u Srbiji dobila je novog ambasadora. Naš poznati glumac Miloš Biković, o kome se u poslednje vreme dosta piše, zablistao je na novim fotografijama. Miloš će biti zaštitno lice Avon Sport kolekcije koja obuhvata 3 linije mirisa za muškarce i proizvode za negu tela i kose. Prema kompaniji Avon zaista imam veliko poštovanje i veoma sam počašćen što su baš mene odabrali za ambasadora Avon Sport linije mirisa za muškarce u Srbiji. Avon je kompanija koja se najčešće vezuje za žene zbog svoje dugoročne posvećenosti pripadnicama lepšeg pola. Međutim, ova kompanija podjednako brine i o muškarcima, svojim energičnim linijama mirisa i kvalitetnim proizvodima za negu tela.